amdu bigat ka wei na kishnong jong ki Jait Bynriew Tiwa ka badan ha ka benta ka bakham shakindong jong ka jala Megalia ka bahap hapo ka Bhoi district kani kishnong ka dei ka blakham rim baha na duk ki por kulong kuma bat ki Jait Bynriew Tiwa ki dei ki blashong lasa na duk ki por menshua bat ka balong ru ka shnong ka bakudup ban ker ban yada na ka jingrung bian jong ki wei pat ki Bynriew na ki wei pat ki jala na mar ka dei ka bajan bat ka jala Assam. Menta kasngi jong ka arphui tarik ubenai leber ajar arpusau ka All Tiwa Student Union ATSU kila Pynlong ka annual meets jong ka All Tiwa Student Union Meghalaya States Committee ajar arpulai ajar arpusau halor ka team ka baong syap nangari akpari bat ka jingtmu jong ka ni jinga kenduk lang kalong halor ka jinga jan bat jinga teli ki para Jait Tiwa ki basyong basa hapo ka jala ban yasnok tilam bat ki Jait Bynriew khasi jain tiagaro ban be iki bat banyarap iki parado para senam ki badan hapo ke jala Meghalaya. Hakani kesengi nalor ki nongelam ki bahak mat do jong ka All Tiwa Student Union ladon ringkat nadu ki nongelam seng bahalang ki bakin thup ye uba Marcus Martin uba di President jong ka HNYF Northern Region uba Toning Lapang President jong ka KSU Umden Circle uba John Lingdo President KSU Nongpo Circle uba Robert Lemput Advisor jong ka ATSU uba Alfred Maslai, President Tiwa Matonlai Tokra, TMT, ki Executive Member jong ka All Tiwa Student Union, ki patbak di kashnong nalor kiwi-kiwi de. Haba ay jingkren na kaliang kinong kren, kila kentui ki Jait Bynriew Tiwa, banang ni syakmat kila idon kam ki Tiwa, bakin persyang bani kren ya khana, lani bantip ikaktin khasi, syuk kila ong bakum kinong syong shnong, ki badan hapo ke jala Meghalaya, kidei bantip bakum no kidei ban le, ban persyang na kabenta ka baha kamiat, namar ka Jait Bynriew Tiwa, kidei ki basyong basa ke jala Meghalaya. Bat hanguju ko po. Pumulangilam jong kaseng HNYF. Na tentu ya pi Jait Bynriew Tiwa. Banang ni syakma. Ni la idon kam ya pi. Babin persyang. Ban ya keren ya kana lani ban pemelin lani bantep ya kaktin kasih. Balai ya keren ya kata nomor kedua pak dosan kelong anak kepo sekepo ki nongelam ki jompi kum iba lempet penai ada berkeren mak balai ke Jait Bynriew Tiwa kahaban bu jingkeli ya lagi mo balai pakai jala Meghalaya hadu menta company itu ki kum ki jurusan de nomor kata bana kalian juga tentu ya pi ki nong jong ka ampreng ki majong babin persyang no dah kapa pinya kerana kena kin kasih bahagian apa ngangkwa berkeren sipun ya ke Jait Bynriew Tiwa ka sedang namo bat kawan namo rei ka bangiti di kolong kipun haki benda jo gari India ki syong bisa tentu ya ke hapo ke jala Meghalaya ke sungai bat ngaso tenat banwani kijat akhirnya kesenong jompi mentah kasih kapal kerpang dan mentah jompi kena kesenong jom kena kesenong hak Jait Bynriew Tiwa supaya sipun Jait Bynriew Tiwa bila kenal kenang kendiang yengi kum kinong ilam kikinhon sembalang kibami kemat namta kari pakai Jait Bynriew kibusyong basa hak jala Meghalaya bat sakawai ngakwa penong ba ngepiki nong senong Jong ka dong Bhoi ki beli Jait Bynriew nak Jait Bynriew Tiwa wakil mensim lada dei hakulo ko benda ka pihak beniam ka pihak persang kai ka ba pilih benle namar ka Jait Bynriew Tiwa ka syok kasa hajla Meghalaya pilih bentip ba ayu pilih benle namar hakik jala Meghalaya hi pitip ba ni dei kita Jait Bynriew kasih nyotram nyoskum ngiem la ke jong kata ka tenrai ka closure ka bagidan la karyam ke pe te namak ta so penong bagi Jait Bynriew Tiwa
Pidi ban sudu balong penjajai balong kita diberi kipa dangai buden ya kene ke riti sencar jong kasi bat nim kuat ba ke chunaf nam kuat ba kendon hapring kabani kijingele haba pidon geno ka benda ka ba pitrang banyele na benda ka hok ke jumpi umdei ban ra na kita ki jige pejimut lani mabimi kijing kumar lani benora kijing yapa kata ba dosan golong ba beli kaseng jumnev kawan banyu kecap hamni hapo snong jumpi kenau golong bantep ya ka dau sisa bagi Jait Bynriew Tiwa kilong hadu keno kipakel te nagaliang jung aku majunev ngamdan ni kitin bagian sibun nomor ladangikan ya ka jinghar pakai jupi ka bagiong kita ka hieriti kamu kaba ngai hamni kum nongelam ngamna banrai nomor karahi golong hadin bangilayo penyesong tekat bat kinongelam jungi lesela bunong ngila banrai ka bangin ra ya ka kubo tuhan tadi jong kani kaski kari ka BAIED ka jong kum kisang barang lani ki organisation ka ki isu bat ka ulti wastunin midon kiju kijimpu bat midon kiju kijingong bat kata tolong banyada yela ka caka kamulut kecengi banyada na benta ihumen ipara kecengi bat na benta kapateng kabangsawan kababot hadin cung bat kani gajing stream ha gajing trekam kecengi kalau Pynlong ini kung ginulam jawaki isu bat ka bandem kata ada sojan bat kinang yalam jangka all Tiwa student union itu kumbalakan rumene dari wi ini orang ba ibai tu kana sepang kajing selop tilang jangka all Tiwa student union hakapor kaki isu kadang Pynlong ya kajing kendang lane pengherpet ya ki menteri ibla syong lasa akan dikari BAIED kecongi nadang ikirnya kata kumbang aong nindadon pan ke jengir per bat kane ka seng ka mangitip motiwa kaladon lang bat kaki isu naduk ngipor kita muswa bagi junyo ya kita ki Jait Bynriew ki beritip kumutiwa lani dalung kum kita ki paralok lani kum kita ki himan ki bangijan ki baladan bentalang berni hakipur mangidan hapeng kejingila na betah kami bekerja di Bynriew kecong kami ke penpausai ba ngidan kejingila ke bajan bat kene ke Jait Bynriew Tiwa wilayah kun sibun ki jingi kun na betah kami ke Jait Bynriew kecong coba jadi bat ka imlang kasalang bat kun kater bat ada bangkeren kumbala ong mene bangi badan pan kajing per apa yang Tiwa dan kita lalu bak dikasih mesra belum tadi kajing sisa badang nipit ya kedustur nipit ya konsor kejongi nipit ya kardiam kapit karkomlek bak karkom pekat pedang kejongi minda dontan kata kajing per badai halor kene kedurun ba mimpi badan kajing su bakala lane kata kajing sya per ong ba ni dong laga jong me dan sibun kecing per kata kalau BAIED itu bakal bat ni ku Jait Bynriew Tiwa bat dikasih dan ru keju kejinge ke bangsyam ha kene kari bakas state kecing kejinge kilong kibabun langikin nakaliang karkom susah ke kadal kabateng teng kablabu jenge ya kakosor kejongi ya kedustur kejongi kajing sesawan kibru kibanabar bandu haisnong berbengkeni ya kepiangja kejongi kita jaka ketremuluk kadi kejenge keba
kumujat Bynriew Tiwa kaya kendulang sibun sibun ki kanun ki pasarkar kala thau ki bathau siang ki pik siang kita ki be ki jinge ki ba ni kendu kum kejat Bynriew bat amutan kita ki bangamlak banyo ki sibun ba ki jinge ki bangi kendu dan ken ready bati development mungkin kita di infrastruktur kita biang mungkin kita di proper health center kita biang mungkin kita di surat mungkin kita sumar biang mungkin di school mungkin di colleges kita biang mungkin dulu kijing berbunjat berkini kijing ini kendulang akan dicakap bakar ribu ini jadi karena kalian juga ngambil sibuk onwards. So from my side, I am very much old enough the relation between the KSU and the Khasi organization. In 1990, it is very high time we started our movement of Tiwa organization to bring the solution of Tiwa problem. So after 1990, let D.N. Bhoi, he is the founder president of Khasi Student Union. And when he was a KSU's president, I myself and Diufing Maslai personally, we went to Shillong and we invited him to attend and come and support and share the problem of the Tiwa people living in Assam. So we organized our general conference in 1990 at Umswai. So our request without fail, B.N. Bhoi led B.N. Bhoi, the founder president of KSU, he attended along with his KSU members, 7 members. They attended in our conference on open season in 1990 in the month of April. So, I personally, the problem of Meghalaya people, the problem of Meghalaya Tiwa people residing in Meghalaya state, from that onwards we are very close with the KSU. That's why whenever I used to come and attend in Meghalaya, I convey and I advise our Meghalaya State Committee always to approach and get help from the Singh KSU and some Singh Khasi organization from Meghalaya. This is my from very beginning I used to appeal my Tiwa organization in Meghalaya. Because our problem, many of the Khasi intellectual Khasi, they are very much aware that our problem, and they think that we are the Tiwa people living in Meghalaya, we are recognized as a scheduled tribe. Bun ki intellectual ki Khasi, ki para Khasi, ki intellectual jumi ki Khasi, ki dan berkat yangi nila dei hane Bynriew ki Jong ki Tiwa people in Meghalaya ki dei ki Jait Bynriew is the hills. Bun ki berkat kumta. Why they think that? Because always we cooperate and we do similar things and we never share our problem. Namal ni kim nimju yatu ka problem jogi. We are facing these problem. Now after that, lastly, what it comes to our people. We face many problems. Mention kena kibalai school ki kena balik ki kem yo ya ke SP kata kajing kali jonga agan ne kata ba te hasi sia balik ki bu yangi 1 class 2 class
nama mana orang ada ni keju ni kejai hai kamde ga kejai ke baar nama umuki kiju kau hi kejai kau hi tu umat lain usufai uhi kau hi kejai kau hi ulum pui uoi kau uoi lum pui dai elwai kau lum pui dai eliu balik kalau dan nama kata ni dai ban perkat ya kan ne hajin habut bar ni dai ban ya perkat ba ban bhai ya kan ne kadam te ni dai ban ya long kau ka juga kajing perkat hajin habut Hindi ban wan poi haji kundi kiri ke jinjang, dan nama kata hindi ban ya siar mensin. Bocor sia anul mit ko jing sokol kolo loro toloi kambura sekretari jeng radrau ada jeng pandai sa sajo korla rau bun ko jing sigira musuri jeng kandi juri ko padi rimadi jing tona pono padi rimadi jing kangjana pono pona ko sigina musuri pujina musuri mana jing anul mit mana bocor rapcha jadi pona ba kona kaido bocor rapcha jadi punya ba kona kaido jing jempol jadi jaga itu cing tira apa bocor kelau cing rapcha Iko annual meet ko Bynriew. Tikane aga panungkong ni sedang mentasnan kan ga annual meet manarba kenang ba kini di annual meet nidengkam ban ya pakat nakabenta kita Bynriew jeni namarba bun senamba ngumpannya kan ga program ni sedang mentasnan namarba kenang ba nila bando ya kariti bustur jemi kenang ba nila bando ya kariti bustur jemi kenang ba nila ban kemonya ka tradisional jemi namarba bungi kena semula bungi long kemi umdeshu provincia minta kila kamnang kam staff yaki deban hikai deban nyelam kumnongin sa yaga jadi Bynriew jemi yaki tradisional jemi mana naga pandhago mana bicara musi thadua jawa monre nabur jagala batajo nabure mana naga pandhago nabur mano tagra tagoso tagunu thebo nabure thungi huago aro aching begalo pip nabura yauna go nabur bicara nako indana tau singe hebe teso chirei garalo tongo travel road stihil hungo hunmande aro begale pantau pariba inda baru khongo tau nabur go kelanji garala hunga mano tebo nabur mana panda tongo ar nabur mano ar nabur chulago nabur liya thanya nabur akbare nago tese nabure asko nabur mana puno hunmande ang nabur ko pasdo hondo cinge sar tawe bine phua dongdo sola huli tora bine phua ne pandar hondo cingo jiwara bonina phua ne hondo cinge jiwa chat hunaga pasi jina living tongo pasi jina look tongo inda kana churao kano ba inda mat poko paso sodlo tongona cha bibur ga hado ijing jingo siwa suboni daro pimari jingo mat do paso lobe singhiga to piga to higa no mat kasna piu sodlo tongona cha kon mane betao jingo ni na pido ar bene mure benuli ga tao ar be hondo be suban chaido nabure lema nanga lamgo sod rokomo limgaido afal chafale para ereo aro nabure manana panda go tinjanga go nabur mano kon mande tau singa be singa ko mat be kurang pene sili khujure phana singa khunai go osto